Evo, hoću da vam pokažem kako se namješta, kako se namještalo izvlačenje nagrada na bingu, na tomboli i tombolini. Što ćete kažem da se pre izvlačenja, pre izvučenog konačnog broja, da se znalo koji će broj biti izvučen. Evo sad ću da vam pustim da ide traka normalno, gdje ćete da vidite, kao što je do sad bilo, kad su tu svi igrači i gledalci gledali, da je sve regularno. Pa ću kasnije da vam vratim to, da vam prikažem usporeno i sa zaustavljanjem. Da vam pokažem i dokažem ovu moju tvrdnju. Evo sad ću za početak da pustim da gledate kako smo svi do sad vidjeli. Evo, počinjemo. Evo sad ovako, kad gledamo, sve je to regularno i što potvrđuje komisija koja prati izvlačenje. Na početku emisije voditelj kaže da upoznamo komisiju, poznaje se komisija i pre početka izvlačenja kaže da li su stečeni svi uslovi da izvlačenje može da počne. Komisija daje potvrdan odgovor i na kraju emisije voditelj pita komisiju da je izvlačenje bilo regularno, što komisija svakako potvrđuje da je potvrdan odgovor. Sad ćemo malo da pustimo nekoliko ove da vidite, pa ćemo vratiti da vam pokažem kako je to regularno. Evo, ja mislim da smo ovdje dosta vidjeli, ova 3-4, pa ćemo da vratimo to da vidimo usporeno. Evo, sad ćemo da vratimo nazad. Evo, uspjeli smo, sad polako, samo malo strpljenja. Malo smo ranije pritisnuli. Ovako. Uspjeli smo, koliko se vidi, ali vidjet će se. Nije bitno. Znači imamo, ovdje se nije pojavio broj, ali tu je 0, pošto je serija prva, 001. Tri prva broja se odnose na seriju. Sljedeća 4 broja, u ovoj slučaju 4182, to je mjesto grada gdje je prodata ta kartica. A zadnja 3 broja, u ovom slučaju 122, to je pojedinačni broj kartice. Ovo smo sad, pošto smo uspjeli smo ovo da vidimo. Inače, ovo ne možemo ovako da vidimo kad je jedno izvlačenje, uslovno rečeno, regularno i normalno je. Sad, mi ovo uopšte ne vidimo, znači. Evo u ovoj situaciji, 4182 je mjesto grada i taj broj će na kraju, kad bude ono izašlo plavo kao konačno izvučeno, ostaće isti. Znači 4182 i ovaj će ostati 001. S tim što ovaj broj pojedinačne kartice 122, on se menja, ali ne menja se samo kod ovoga izvlačenja. U ovom slučaju satelitske antene. To se menja i kod televizora, i kod frižidera, i kod svih stvari, ali to nije bitno. Uopšte nije bitno šta se izvlači nagrada, nego samo da vam pokažem šta se ovdje dešava. Znači, na ovaj broj zadnji, 122, dodaje se, ajde kažem, to koeficijent, da ne bi sad objašnjavao kako sam do toga došao, to ima svoju teoriju, kako je to, teoriju i logiku je. Ali ne odnosi se samo na ovu emisiju, na ovo kolo. Taj koeficijent na sve moguća kola se odnosi, tako se taj dodaje. S tim što u tomboli i tombolini taj koeficijent malo izmenjen, ali isto funkcioniše iz kola u kolo, sve funkcioniše. Znači, da ne bi duljio. Znači, 001, 4182, to će biti na kraju kad bude plavo, to će se isto ponoviti. Znači, taj isti broj, to je mjesto grada, znači, to je unaprijed određeno da će to da bude. Ovaj broj, 122, neće se ponoviti, ali isto se unaprijed zna koji će biti. Evo da vam kažem. Na ovaj broj, treći od pozadi, dodajemo dvojku. Kasnije ću objasniti o čemu se u stvari radi. Ali dodajemo dvojku. Na drugi broj dodajemo šesticu, a na treći broj dodajemo trojku. Ali to je kod svakoga izvlačenja, ne samo ovo i ne samo ovo kolo, nego kod svakoga zapišite, uzmite olovku, zapišite, lakše će vam biti. Znači idemo 001, 4182, dodavamo onaj koeficijent, 1 i 2,
3. Zapišite sa strane negdje taj koeficijent, nek bude 2, 6, 3. Tako da stalo ne mora govoriti, nego sami to dodajte. Pošto ću svaki ovaj da usporim, zaustavim, da možete to da uradite. Znači 1 i 2 su 3, ovdje će biti trojka. 2 i 6 su 8, ovdje će biti osmica, a ovdje 2 i 3, 5. Znači 3, 8, 5. Evo sad ćemo da pustimo i to da vidite. Evo, pokušavam da ga zaustavim, da ne igra, da bude da se bolje vidi, ali uglavnom se vidi, evo. Znači to što sam vam rekao, naravno dodavanje 2, 6, 3. To je konačan broj i to je naravno, nije bitno gdje je u ovom slučaju, nije bitno gdje je, nije bitno što je. Samo da vam pokažem kako se namješta, kako se nameštalo, pošto je to već odavno prošlo. Znači, svi su ovi brojevi ponavljaju, uslovno rečeno, takav je broj bio u negativu, to znači prije ukopčavanja kompjutera, s tim što se na ovaj 3, 8, 5 je drugačiji broj, ali se dodaje onaj takozvani koeficijent 2, 6, 3. Sad ćemo to isto da radimo i još sa nekoliko ostala, da vam pokažem. Evo, sad ćemo da pustimo. Evo, uspjeli smo. Znači, ono je bilo prvi, sad je druga antena. Znači, 001, 3, 6, 8, 0, 7, 6, 2. Znači, ovi se ponavljaju isto. Ovdje dodajemo onaj koeficijent, takozvani koeficijent, 2, 6, 3. 7 i 2, 9, 6 i 6, 12, 2 i 3, 5. Znači, 9, 2, 7, 2, 9, 2, 5. Pustit ćemo. Evo, pokušavam, ali igra uvijek se zaustavi, uvijek se slika zaustavi kad je zaustavimo. Znači, 1, 3, 6, 8, 0 i to je onaj broj što smo dodali ovdje. Pustit ćemo još koji put i sad da vam ja ne bih pričao, uglavnom ćete vi, uzmete lepo taj što imate, taj broj što ste zapisali, znači 2, 6, 3. I na svaki broj koji se pojavi u negativu, na 3 zadnja broja tako dodate. Znači 2, 6, 3. Pustit ćemo još nekoliko, kasnije ćemo preći na tombolu i tombolinu, gdje se taj koeficijent, jako je malo izmenjen, ali nisto se dolazi. Evo, pustit ćemo još koju, da vidimo. Bolje da čekamo malo nego, 887, znači ovaj 3, 1, 6, 7 se ponavlja, 887, znači 8 i 2, 10, to je 0, 0, 8 i 6, 14, 0, 4, 0, 4 i trojku dodamo 0, 4, 0. Eto, to vidite se 040. Idemo sad, još ćemo jedan pa ćemo preći na nešto drugo. Evo, ovo, znači ja polazim od sebe. Ne kažem Janko Marko, ne. Evo, ja sad hoću da izvučem broj moga prijatelja koji je, na primjer, oni znaju, ja ne mogu da znam, ali na primjer, moj prijatelj je u Loznici, na primjer, po znacima navoda, prva na mjesto tiketi koji su otišli u Loznicu sa ovim brojevima su 1894. I moj prijatelj ima broj, ovaj broj dovde, i onda ima broj 262. Znači, ovaj broj se poklapa, broj moga prijatelja, a dalje ide ovako 2, da probam da vam lakše to objasnim. Znači, 262. I hoću da namjestim mom prijatelju i bit će ovako, ali da kažem uslovno rečeno šifrovano.
Znači 262. Da nisam pogrešio, da provjerim još jednom. 262, jest. Evo, sad ćemo to da... Evo, ovo nije bitno. Ovo nije bitno da vam to ponavljam, jer to ste već vidjeli da se to uvijek, taj broj nije uopšte sakriven. Znači, taj broj ide kakav je u negativu, takav je u pozitivu, što će reći pre ukopčavanja kompjutera, on je već u kompjuteru i ovaj broj, samo što je ovaj šifrovan, da se, što bi rekli, da se raja ne bi dosjetila. Znači, ja hoću mom prijatelju, ali nije, opet vam kažem, ovdje se radi o satelitskoj anteni, tamo ima ćebe, tamo ima televizor, uopšte nije, ja znam zašto su oni ovo radili, objasnit ću drugom prilikom, zašto se nameštalo na sitne stvari, ali imajte u vidu da je jako mnogo Mercedesa i što ja pamtim, Frontera, džipova, koji su jako skupi, izvučeno na ovaj način. A to nije išlo ovako kao ćebat satelitske antene, nego, u stvari da vam kažem, kako bi ja to radio, kome bi ja to radio, pođite o sebe, kad bi vi nameštali, kome bi to namestili. Evo, probat ćemo još jednu, dopustimo, ako ima još jedna satelitska antena, vidjet ćemo. Evo, sad čekamo da vidimo, ako ne, ima, evo sad ćemo i to da izboksujemo. Evo, ono nam prvo nije bitno, to je serija, da ne bi lakše, da ne bi preskakali, da nam pređe, pa moramo da vraćamo. Znači, 2082 je mjesto grada i taj broj će se ponoviti. Imamo 170 pojedinačni tiket. Znači, dodajemo na jedinicu dvojku, 2, uvijek onaj što ste zapisali, onaj koeficijent 263. To zapamtite, a lakše vam je kad pišete nego da ovako dodajete. Ja ne pišem, znam ovo, ali opet mi malo teže, ipak lakše ga zapiše. Znači, na keca dodajemo dvojku, dobijamo trojku. Na sedmicu dodajemo šesticu, dobijamo trojku. I na nulu dodajemo 3, dobijamo 3. Znači, 3, ako su dobro računo, 1 i 2, 3, 7 i 6, 3, 0 i 3, 3. Znači, dobijemo trojke. Taj koji će dobiti ima taj broj. Srećni dobitnik. Evo, ovaj se broj ponavlja, ova 4, kao i serija koja nije a ne možemo nikako uvijek stane na, ali vidi se da su to te trojke, da ne bi da vas ne bi zadržavao. A sad ćemo preći ali pazite, ovo se ne dešava samo u ovome kolu. Ovaj sistem, to se dešava u svim kolima. Uvijek važi ajde da kažem, koeficijent, šifra, dodatak, nije bitno. Ali znači, na treći broj od pozadi dodaje se broj 2. Na drugi broj od pozadi dodaje se broj 6 i na zadnji broj dodaje se broj 3. Kad to dodamo, ako je ovdje broj, na primjer, 9 i dodajemo šesticu, to je 15, ne pišemo onaj dvocifreni broj, nego samo zadnji, da vas ne buni, ne možemo pisati dva broja. Možemo dodajemo koliko, nek bude 95, razumiješ, ali samo dodajemo onaj zadnji broj. Znači to zapamtite. 2, 6, zapišete. 2, 6, 3. I to se ponavlja iz kola u kolo, nije samo na satelitskim antenama, nije samo u ovom kolu, nego to je stalno tako je. Tako su deljeni ćebadi, antene, televizori, frižideri, zamrzivači, videorekorderi, ali su tako deljeni i Mercedesi i Frontere. Sad preći ćemo na nešto drugo. Ovo ćemo stopirati, pa ćemo dalje da vidimo. Evo, ako sad ću da vam prikažem drugo kolo, nema tu broj, ali nije bitno, nego i drugi su primjeri, samo da vidite. A to je sve bilo posle Nove godine, zato će se pojaviti ove kao kapice na brojevima. Evo, stopirali smo, to je mini bar. Opet kažem, nije važno šta je, nego važan je sistem. Znači, ponavlja se ovo 001, 2705 je mjesto grada, 735. Dodajemo, znači, 2, 6, 3. Znači, 9, 9, 8. Ta će kartica dobiti ovu nagradu.